Guturuka mu mihanda ya Birmingham mu gace kitwa Stourbridge nibwo hagaragaye umwana wari ufite impano mu gukina umupira w'amaguru, benshi bagatangazwa n'ubuhanga bwe n'uburyo atwara baro ku kirenge. Benshi bakavuga ko azavamo umukinnyi mwiza w'umwongereza. Nguhaye ikaze, iyi ngiyi ni The Real Shema TV. Jya ubagezaho iki kiganiro nk'abatunganya iki kiganiro, nitwa Shema. Wibuke gukora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri umuriro wacu wa YouTube. Uyu munsi tukaba tugiye kugaruka ku buzima budasanzwe bw'umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ndetse akaba n'umukinnyi w'ikipe ya Real Madrid. Uwo nta wundi yitwa Jude Bellingham. Ubundi amazina yose yiswe n'ababyeyi ni Jude Victor William Bellingham. Akaba yarabonye izuba ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2003. Avukira mu Bwongereza mu mujyi wa Birmingham mu gace kitwa Stourbridge. Se wa Jude akaba yitwa Mark Bellingham. Akaba yigeze kuba umupolisi mu gace kitwa West Midland, aha ni mu gace kamwe ko mu Bwongereza. Naho mama wa Jude Bellingham akaba yitwa Dennis Bellingham. Jude Bellingham akaba afite umuvandimwe umwe nawe ukina umupira w'amaguru, akaba yitwa Jobe Bellingham. Akina ubu mu ikipe ya Sunderland. Jude Bellingham mu rugendo rwe gukina umupira w'amaguru yarutangiriye mu ikipe yo mu gace k'iwabo yavutsemo, ikipe yitwa Stourbridge Junior. Nyuma muri 2010 yaje kwinjira mu ikipe y'abato ya Birmingham City, nyuma aza kuzamurwa mu ikipe y'abakuru ya Birmingham City. Nyuma yaje kwikinira umukino we wa mbere mu kwezi kwa munani muri 2019. Byose bituma aba umukinnyi wa mbere mu mateka ya Birmingham City wikiniye akiri muto, dore ko yari afite imyaka 16 n'iminsi 38. Muri Birmingham City, Jude Bellingham ntiyahatinze cyane kuko muri 2020 yaje kujya mu ikipe yo mu Budage yitwa Borussia Dortmund, aho yakiniye ndetse ku mukino wa mbere akaza kuba umukinnyi ukiri muto wari uyitsindiye, ariyo match ya mbere agaragaye mu kibuga. Muri season eshatu yamaze mu ikipe ya Borussia Dortmund, Jude Bellingham yakiniye imikino 132, ayitsindira ibitego 24 ndetse atanga imipira yavuyemo ibitego 25. Ndetse season ya 2020-2021 Jude Bellingham yatwaye igikombe cya DFB Pokal, kini igikombe cy'igihugu kinirwa mu Budage. Muri season ya 2022-2023 yaje kwitwara neza ndetse aturwa nk'umukinnyi mwiza wa Bundesliga. Iyo season dore ko we n'ikipe ya Dortmund bari babaye aba kabiri muri champion. Nyuma yaje kugurwa n'ikipe ya Real Madrid, naho ahageze season ya mbere yabashe kwitwara neza, dore ko iyo season yatwaranye na Real Madrid igikombe cya Champions ya Espagne ndetse na Champions League. Iyo season yaje gutorwa nk'umukinnyi mwiza wa season muri Champions ya Espagne, byaje gutuma aza muri batatu bahataniraga Ballon d'Or, aho yarahanganye na mugenzi we bakinana muri Real Madrid witwa Vinicius Junior ndetse na Rodri wa Man City. Icyo gihe Ballon d'Or ikaba yaraje gutwarwa na Rodri. Ibindi bihembo wamenya kugeza ubu mu ikipe ya Real Madrid Jude Bellingham amaze gutwarana nayo harimo La Liga inshuro imwe, Champions League, Super Coupe y'u Burayi ndetse na Super Coupe ya Espagne, ndetse na FIFA Intercontinental Cup. Ibindi bihembo wamenya twe ku giti cye harimo Copa Trophy, Golden Ball, Global Soccer Award Midfielder of the Year ndetse na Maradona Award, ndetse n'ibindi bihembo bitandukanye yagiye abasha gutwara ku giti cye. Ubundi buzima bwo hanze y'ikibuga bivuga ko Jude Bellingham akundana n'umunyamidelikazi witwa Ashley Castro, ndetse uyu mu girlfriend wa Jude Bellingham akaba arusha Jude Bellingham mu myaka 6 yose. Gushimiye wafashe umwanya wawe ukadukurikirana. Iyi ngiyi ni The Real Shema TV.